Uvira finali inshuti zakadasohoka abakunzi bavuga TV Rwanda turagarutse kugira ngo tubageze operation ikozwe n'amadubu by'umwihariko mu minota 15 gusa ishize, ikaba ari zimwe muri operation za nyuma zo gufata umujyi wa Uvira abidasubirwa. Uvira finali irageze kuko mama 23 yamaze kugera mu marembo indani y'umujyi wa Uvira, kuko abakuru ingenzi tumaze guhabwa na drone zacu ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba ahagaze nyangwa zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha. Ariko kandi inshuti zakadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda babwira yuko butuvugana nyamuneka ibintu byamaze kuba bihindura isura mu misozi igiye itandukanye icungamye umujyi wa Uvira. Si byo gusa kandi mu kanya gato gashize ku muhanda uva ahitwa za Kavimvira werekeza mu mujyi wa Uvira indani rwagati amasasu yari menshi cyane. Si byo gusa kandi ahitwa za Kalamabenge naho ibintu byakomeje kugenda bihindura isura, ndetse uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere nako ibitero bikomeje kugenda bifata indi ntera. Intare zasambwe zongeye kwereka isi yose ko nta mikino zifite, amadubu yongeye gukora ibitero. Tuti zakadasohoka abakunzi bavuga TV Rwanda tugiye kuba twinjira muri izi nkuru zikomeye kandi ziremereye, tubabwira uko situation ihagaze ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo muri ano masaha ya mu gitondo, babwira ko turi ku itariki zigera ku 8 z'ukwa 11 2025, tukaba tugiye kwinjira mu makuru agezweho muri ano masaha. Ariko kandi mu nkuru zimo zinaremereye z'umujyi wa Uvira mukaba mugiye kumva operation ikozwe n'amadumu mu buryo budasubirwaho. Muri studio rero sinigenyere kuko ndi kumwe n'umuvandimwe Bwana Karemba Aimable. Igitondo cyiza. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Moses, Uvira irasumberejwe, Uvira ibintu byakomeye, ndetse kandi siho gusa na Kivu y'Amajyaruguru hari byinshi bikomeje gukorwa, cyane cyane ahitwa Iwarikare ndetse na Rushuru. Yes, inshuti zakadasohoka rero bakunzi bavuga TV Rwanda tugiye kuba tuginjiramo tubiva imuzingo tubabwira uko situation ihagaze, kuko ibintu byamaze kuba ibindi. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru munyemerere by'umwihariko manze nisubiza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu bagaciro gakomeye badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, badukurikira bibereye hariya rwose za Zimbabwe, badukurikira bari Uganda, bari rwose hano hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi n'Ubufaransa, badukurikira by'umwihariko bibereye Australia, bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubaha ikaze tubikwe ku mutima tugize akadasohoka. Ariko kandi munyemerere duhite twinjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi, kuko ni amazina rwiyambitse ntabwo turi butinde kubageza amakuru. Turaza gukubita tubangura ubu tuvugana, munyemerere babwire yuko turi busimukire mu mujyi wa Uvira tukababwira uko situation ihagaze, nyuma yuko by'umwihariko biri kuvugwa ko mama 23 yamaze kuba izenguruka igice kinini cy'umujyi wa Uvira, ndetse wa marembo bayasumbirijwe, ndetse isaha ku isaha Uvira iraza kuba iri totalement tombe. Tugiye kuba tugenjiramo tubiva imuzingo, turaza gusimukira by'umwihariko mu gice cyano za Kavimvira tubabwira ibyo masasu menshi akomeje kugenda yumvikana amazi no guca ibintu. Turaza kugaruka gato ku makuru arimo agenda aturuka mu bice byano by'umwihariko za Kalamabenge, turaza kugaruka ahitwa Songo za Kibindura mu bice indani by'umujyi wa Uvira ibintu byakaze, ahitwa kuri Mairie de la Ville mu kanya gato gashize FARDC yari imaze kwashinga zimwe mu mbunda zemereye zo mu bwoko bwa BM21 ndetse na BM12 kugira ngo zise gukumira ibitero bya mama 23 mu gihe baba binjiye muri ibi bice. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzingo. Ariko kandi nyamuneka turaza kubabwira yuko intwaro nyinshi zitagira ingano zongeye gufatwa mu misozi miremire y'Iminembwe nyuma ya operation zikomeye zimaze iminsi zikorwa n'icyama cya mama 23. Turaza kubabwira ibindi bice byamaze gufatwa, ndetse na bamwe mu bajenerali bakomeye bamaze kwasiga ubuzima. Ariko kandi sibyo kuko ari n'abamaze kwiripotinga mu bagize uruhare mu gutanga bimwe mu bice bigiye bitandukanye mu misozi miremire y'Iminembwe. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzingo. Inshuti zakadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda turaza kugaruka gato ku makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi by'umwihariko mu bice by'ano za
mu misozi miremire y'iminembwe ahitwa za Mikenke ndetse na za Rugesi. Turaza kubabwira uko byifashe ahitwa Rwasankuru. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byano za Pwezero nyuma y'uko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bahikuye bimeze bite. Turaza kuba tuyigumoso tubiva imusi n'umuzingo imwenga, naho rwose ibintu bikomeje kuba ibindi kuko imihanda ikomeje gufungwa mu gihe igisirikare cya 23 gikomeje kugenda gifata imisozi iri strategique werekeza za Shabunda. Bishatse kuvuga ko isa ku isa naho ibintu bishobora kuza indura isura. Inshuti z'akadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda, turaza kuba tubikomoso. Turaza kugaruka gato mu makuru menshi byatandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ahitwa Inzibira muri Warungu. Tubabwire yuko tuvugana hamaze gufatirwa inasi 8 za FARDC, ikavugwa ko izi nasi rwose ngo zimo zagera zifatirwa muri operation bita Masuku. Ariko kandi turaza kuba tugaruka ku makuru agaragaza ko ubu tuvugana mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Warungu ibintu byongeye guhindura isura ahitwa Mwenga, ibintu byongeye gukara ibice biri strategique za Kamituga ahitwa za Rutukuru. Igisirikare cya 23 kimaze iminsi kigaruriye cyamaze gukanira uburyo navuga ko budasanzwe. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ariko n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Warikare. Turaza kubabwira yuko mu kanya gato gashize ibitero by'indege byongeye gusubizwa inyuma, tubabwire ndetse n'uburyo bikozwemo. Si byo gusa kandi turaza no kubabwira yuko by'umwihariko ahitwa Hembe Warikare naje no ku kibuga cy'indege mu kanya gato gashize bongeye kumvikana amasasu. Turaza kuba tubapdatinga tubabwira uko byifashe, urugamba rwamaze kuba ruba imberenge. Turaza kubabwira yuko kandi ubu tuvugana by'umwihariko ahitwa za Rucuru naho bitoroshye kuko igisirikare cyaba FDLR gikomeje kugenda kigaba ibitero ku mutwe wa 23 mu gihe 23 ibitero bizabo iri kugenda ibisubiza inyuma. Ariko kandi inshuti z'akadasohoka turaza kubabwira yuko mu Burundi ibintu byongeye guhindura isura. Umukuru w'igihugu yavuze ku magambo akarishye y'uwitwa Ndikumana. Turaza kuba tubikomoso mwumve byinshi yamuvuzeho bigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye. Turaza no kubabwira ko umusirikare wa FARDC yemeje igihombo gikomeye cyo mu mirwano imaze iminsi ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ariko mu misozi miremire y'iminembwe. Turaza kubabwira by'umwihariko kandi yuko twirwaneho yerekanye imbunda, umurundo n'akatari umurundo z'imibombe n'akatari amabombe zimo zakatibushi nyinshi cyane.